Kami dari kelas 11 MIPA 2 Putra ingin membawakan sebuah nasyid yang berjudul dengan Sholatum Bisalabil Mubin. Bisalabil Mubin Linuqatit ya Salatun bisalabil mubin linuqatit ya gharami Salatun bisalabil mubin linuqatit ya gharami Nabiyyun kana kun fayakun ya gharami Nabiyyun kana fastakatini min adikun fayakun ya gharami Salatu bisalabil mubin linuqatit Salatum bisalabil mubin linuqatit ya gharami Hayya man ja'ana haqqan nadhiri mughisan muzbilan subul rasyad Hayya man ja'ana haqqan nadhiri mughisan muzbilan subul rasyad Salatum bisalabil mubin linuqatit bisalabil mubin linuqatit ya Rasulullah, Habibullah, Rasulullah, Habibullah, Rasulullah, Habibullah, Rasulullah, Habibullah, Rasulullah, Habibullah, Rasulullah, Habibullah, Rasulullah ya Ghawil Jabir ya man ja'a bil haqqil mubin Rasulullah ya Ghawil Jabir ya man ja'a bil haqqil mubin Salatu bisalabil mubin linuqatit ya gharami Salatu bisalabil mubin
Salawatullah
Salatullah salamullah ala yasin habibillah